Pondaitan tipanani ka meron ako yung gwaja sa ngora ko di meto ang siguro rigin nam radio inanon ta meron tipakantayay. Ayong kanya ka benan ko kakin tirong ibukin ng oram agi kwasad ng orahin ki poto wana kita wano. Ang tirong asa naman nga na si mo bisin yung siran na ko Christmas island nira po akong tibowi at the kanimewa yon the wash or the energy program steering committee. Hari kaya recommend po ta kini makuri bukin tiyan unday na. O karikirakian teitera maino. Onrona ki meroran deita kini makuri men the European Union ki the EU, UNICEF, the Pacific Committee, SPC awa yo Australia. Niko ta kina ba mga bisin na ko da utea kani kiripes na yaron dem fiti mise melat awa the Christmas Open Council. Tinanon dereita kaya yo asukukuray ng oraya kin anawaki Kitawaki on the Safe and Sustainable Drinking Water for Christmas Island project. Are po utokaki. Iro New Zealand med the EU, the SPC, UNICEF. Away takarikira kaya pawakinak. Are the Eclipse Energy Project med the SPC Australia. Ekakukuray no rakin takakamakuriyan takarikira kaya the Water Sanitation and Hygiene kaya the WASH project. Me kakongoran te mananga ayo are kawarakin te kawa boran nikatikira warikina pa de open defection free men katiakin tenan rock ibuki ya aus ke ibuki ya aus nako tereire yo the clinic men ta karikira ke at the prish erikina be te mananga ayo panata yara sim norina ko kanwan na ara high commission embassy funds ke the HEF project ake akarawa ke dinanon communities ay bun karikira ke na ko yon Christmas na yaron the health clinics ono pa na ko ni classrooms away the solid waste management tirong are suwosa na ko men de manangayo pun kakawakin derita kin makuri bukin derikira saksi merenara meroran karikira ke mepon communities ake yon Christmas ake sandangin poputo ka ni boto ka na kon karikira kay akya na pon mangarik papuo kaya. O ayasa debe bentararuan na kainta po kiribes ni Baireya. Kapakan debe ko era kayo ang tepi metenwa di milyon teman ng Australia. Na kuya na memba ibukin tukin tiririk tuwana. E pero wata nga wapi mewa na kon din pimetawana ni mes wata nga wapi mewa. Ina ko takadano tayo imuin ko takin tipe ko ntiririki. Ke tipe ko ni mewa tisimare vanua ni mewa takatepupua. Te mai serion are anakapenian ngwarire kita kampana. Yang kere isina ko takangangan teman entiyon nape. Nana ko ngurare kanakwa. Eka para tipe pentararua. Irangan aron biribirin me kurakuran aramanin tania. Kita kareke mane te mane ni kain tabuina non teririk ayo e popoto men kora nara kareke mane are e karikira kei abensina ne obonda na kareke mane inanoa diki ponta katango mane e warerek engenge ye kanga yo ante market ai beire ye de pentararua pena ponna ngana betaka penenda mero ni pia ko ai bukin teririk ayo tiko takini mane tepi metenu at simare te wana wo te milyon en espas pagi. Ni kapakakin ako na yakam stahan bay na nakainta po ikiribes. Ibukin diri kaya tuk ni mes tenepi mete wana wo te nga wapi menemew. Asa ten jaron kay sepong ikiribes ni kakamakuri. Ayon ni meki na nuwakin ni bobok na oya te pota na meta.
The weekend tena ko amana nga the adventure may peso ni kawari ora kintio na ora ki peso. Nanene spaspa ya marake on tataru na ko yora ki. Te wa ki ai e wota te kukurei meta ka bebetia ki na ko yora ki. O tani makurin tio na ora ki are ECA Kristo sagi sina non te teka mete makurin ape. Nte kawa e nani kai awa wakin ape ata the adventure ni puto ka te wakin sisu ibukin te soka o te rita tandara. Nanene na ko yome ta kiaro ko o nangana betia marake. Waki ria da india karesa ni kaisipong e hoda te reita ki nanunte waki. Asi tisikina yon tibetebek. Yon dormon era yon wapupo de rondikirake. Men de kuku mesti e jej ake asipa sana pa ni karawa ayaritaki. Ni kametoa yan tiboto niyango e kanuai te uea o nanako. Ke kanako ay te uea o nanako. Ayo pun te waki ni katauroi na konda na program ni kaparapara. Te youth e panante rondikirake. Ade na karoi e bukin ta kaparapara e bubura e toromo ni bukin Kristo nteriri kuwa tanga wopi meono. May kiripes na katoromon ay rangini meta ta te rongorong. Patira ke atendi akaresa ni kaispong ni karawa te makuri. Ntauroi nungwa ta takanta ni nga roi. Meta kakameo na koya te potan na meta. Ntawan kanon te pong Ariasan ka tawra ki bukin kiripes sa pa hanape. Ari ka tawra wak tenwa de minis na kondawan te pong ayun te pakantahi ay. Kaya na tuking kanya kura-kurana. Tiya po ano wan te maning hapong. Te pa yeriki. Tiyang may nuku. Inakaputa tiya ano ni kiripes o pa hanape. Idarikin na niyo iyay tiyang buwaka. Kita nang buwaka ya epanga kay may yakin na rore. Ibukin tiyan ni kiripes o tiyang emeto ataw may nuku na may nuku o may miyang may nuku. Nipirin ito wana jismarito wana what and odds. Tari and a roy. Ibukin kanya makin na tari taranta iri kayo and a roy men burur ni karaw. Tarani nga pong and a riringa. Meraki me bayang tarawa mayana tita iri kayo and a roy si de me burur ni karaw ntabiwa tahap. Tarani nga pong and a riringa. Kuria mera nuka wape meme, taran di tairi kia iyo ena roi, taran ni ngapong ena riringa. Nunos metapte ue peru ane kunau. Te tairi kia iyo ang kanya ena roi angin te tai. O nakonde ngapong ena riringa. Hono tua tamena o warore. Tiang eme tua tau me meinuku o me miang meinuku ni pirina tenua nakon te pui me ono wa the knots. Ina kona anto kari merenantai. Tari ena roi meni merep o taran di tairi kia iyo. Ina wanang inang meni karau e apun tau ntapu tapeua. Taran di ngapong ena riringa meni purur ni karau. Ibu kini kanya pahana pe. Taran tairi kia iyo ena roi ang intitai o nakon di ngapong ena riringa ang intitai. Kawai ni kanya na makaina ay te wana te pong imuinte ispong inano. O sanora katawtawan jora meti yapus. Yasa nora tari. Kepo no wan te pakantahi ay. Dirieta ito wana jismare wo wata wana te mita. Te yapus ng kanya kanda ni ngaki pa. Te pimerwe waro ay jiminis te mincha te pimer wan te nukani pong. O ay nato ki te yapus dirieta e wo wata jismare to wana te mita. Ene mga orang kanya imina. Te pimerwe waro ay jiminis te mincha no wan te mani ngapong. Dirieta e to wana jismare te nukake te mita. Awa yung kanda wana takatanota ni kauring mention na orak. Kangay te kanda katanota. Ya kauring te pota ki bukin te mauri hatu ki orak. Pangkaya ti meto at namekina ki te pus na orak at dingi fiva yon tarawa tina na me peso. Kakawak. Pasina meno. Pasinaki tinakin di meninera. Menikapunganan kunika ye kama maray. Te pangantayin di mesu ntaya kikibagbayit meninera. Te kauring nepe uruan tabo ke akapung yay. Meninara naron pa yay ka yay tirani nanona naron rapante ka sin evanin patro awa may sirik. Te dinki si te po arona me te flu. E konande ki riyo ameta ni kapene. Hatei ikawai kara. E konani karike te meten kanarona pa ero kon kora korana.
Ngayari akauringa kanya karesa reire community mayenga tabo na makuri. Apon te boda nameta ni kare ke pe ni poto kata kakaisak. Arya ini puno taki roy tanke ang kanagay tiraran na kon pay pundan ari boss na ko yake tapeya pa enamuan tayo ni kiperaki. Wana pa yun nora kinna kanta nga. Sa kare ke pe ni buwa ka na titingki fi wana miyangara arakawa ara communities. Reire arakawa na ko atapon ako. Awan naman te boda ki ibukin te mauri akate ki araki. On sinakaraw dia kamuang kanyan kawain kay buk yang kay aki amuang kanya ti update sa ero ko. Ayo kawain na. Kapena ni kawain are iyang te po nga rimanin ko anano. On te yung kanya sinati metan dita na ko te uwa na ko iminan tayo di kaya na katanga mo ang kanya te uwa na te kuna meria kain te praise and harmony. Salvation has been brought down, oh glory. Praise the Lord, salvation has been